ma inkethi inkosi enkulu unyazi lwezulu kusinda kwehle lapha yazi lwezulu uNkulunkulu wangempela abanye bengabokudlala sisethubeni esiphiwe lona besilindeleke ukuthi ke iqhubeke izingane seyiqhubekile izingane ngiyethemba noNdebele uzokwenela manje ngabaningi abantu abakhulumile abangakaze bakhulume sikhuluma ke lapha ngoNkulunkulu woNkulunkulu yabona ngakhunywa nyanga izulu kukhulunywa ngoNkulunkulu ophethe bonke uNkulunkulu wakhele libandla lingasekho njengoba ekhuluma nje abafowethu kumnandi kabi ukukhulunywa kwendaba uyazi ngoba izwala kade nasegazini kumnandi kabi ukukhuluma indaba enofakazi ithi ngelinye ilanga lapho umthathwe indaba lapha eMlazi imeya namakhansela kumile ithi niziphukuphuku nonke niziphusha ithi baba wandiza ukhona into ayingandizwa ehlaniphwe manje njengoba ukhona into ehlaniphwe njengobaba hawu sengithukile ngaphinda futhi ngithuka niziphukuphuku angikhulume yodwa indaba eyangenza nami ngabadonga phambi kukaNkulunkulu uyena uNkulunkulu wangehlula wangigcoba ngodli ngiphikile ukugcotshwa ngo73 enkosini ilanga lamalanga lathi kudakiwe lokhu kudakwe ngamambawu phikisana nobani ngawela ngolesihlanu ngicela ilalele kahle le kwangolesihlanu ngizaba iJuly ngisuka emsebenzini eNice ngaphesheya kwaseJimistone ngwela la ngizonqamla estation sesitimela mangiqhamuka la nangumakoti uyakhala uhlezi emabhentshini uyakhala njengekholwa mhlambe sebemkhuduzile ufuna ngiye kuyena bese ngiya kuye mama kwenze njani mama ukhalelana uthi cha ngibuye ePitoli ho ababuye ePitoli mabefika eJimistone bayakhala cha pho wena ukhalelana bengiyobona umyeni wami ePitoli umbono ukuthini kuthiwa ngize ngizombona okugcina ngiyovalelisa kuye bengiyovalelisa kuye umyeni wami uDlamini ufayisa ngoba kwenze njani ngolwesithathu njoba kungolwesihlanu namhlanje ngolwesithathu ngo10 o'clock uDlamini yabonqunywa babe sanqunywa abantu mina ngiyayazi intambo wema uke waya kulomuntu okuyena enqoma abantu uthi ngibuye eSwazini ngibuye eMozambique ngibuya yonke indawo uthi mama uyabheda wena man wosa sukuma sanga uyazi mina ngiya kulo muntu kusasa ngizobe ngikulo muntu okuyena enqoma abantu hamba uyoyikhalela nawe mntambo uzofika ukhale maqede yakuhawukela indoda ake ngabe sayinquma mama umuntu ehlupekile umukela noma yini noma ngathi akadli into engadliwa uyayidla icala likuwe wena uthi akayidli lento ngoba idliwa noma ngathi akade amangcolo uzowadla ngoba uthona azomsiza ngangisazothenga eJimistone mangifike eJimistone ngamthatha ngamfaka emateksini ayeNatalspruit ngacela kudriver ngathi driver ungehlisele lo mama e560 esikhosana 560 zoma ngapha wena i560 izobe ingaphesheya kusho ukuthi akawele angene kuloya muzi lo mzozo ongena kuwo mama ubhaliwe 560 kukwajiyani sibonga ufika uhlale khona uthi kusho ukuthi uthunywe yini ngizofika mina ngo8 ngizokunikeza isihlalo sami ebengizohlala kuzo mina ngizoma ngeenyawo ebhasini ngibusa kulo muntu okuyena enqoma abantu wakibela mama ngangena eJimistone ngathenga lokho engikuthengayo ngaphuma ngahamba ngo8 ngamfica lo mama sebemnikezela itiye kwajani bamnikeza yonke into ngase ngiyambhala yasiyafika ibhasi hasi siyangena sonke ebhasini ngase kuma ngenyawo nje lokho ngihamba ngiyale ngihlabelele ebhasini ngangisakwazi ukuhlabelela
hayi manje cha ngisakwahlole safika la inyanga yezulu lakhile leli bali yabona into ezenziwe inyanga yezulu la eyangibona uNkulunkulu wayengazenza masifika la kwakungakabikwa bayazi abadala hayi amakhetha Nkosi labadala bayazi ade kungabikwa la ekhaya ngesabathu buhlambuluka kuphela uhlambuluko ukungena la ekhaya bese kuthi ke ngakusasa emva kwenkonzo ka9 ulethe usizi lwakho ke manje lonke lizokwemukela ibizisho nokuthi umthatho wendaba ithi yabona namhlanje ingilozi yokuphilisa ayikho ngikhumbulisho kumuntu engangemlethe ekhangele engambamba ngahlozana naye kwafi ibhasi eMoliva base bemthatha bemletha kimi bathatha lo muntu umsekubaba ngase ngihamba ngiyohlambuluka uJali uthi baba Jali tshela lo mfana wena mfana ungaphindi ubamba ulayini mawusakini uthi no ungaphilile kahle mina ngiqala ukuphila kahle othingweni mina ngiqala ukuphila kahle nje othingweni qiniso phela phela ngangathi noma kuyasa noma liyashona yangimise eminyango lapha endlini ngizona sengivumile ukuba umshumayeli yangimise eminyango lapha endlini yathi mfana wami mawucabanga wena kulendlu ngihlala nobani uthi hoyo ngikwazi wathi yabona mfana wami indoda ayingene endlini kaShembe kodwa wena uzongena ingakho ngifuna ngikweluleke yonke into la endlini uzoyithathela mangukuthi into la endlini uzongena uyithathe la endlini mfana wami ngihlala nobaba uyaphila ulife la endlini mfana wami ngihlala nenkosi ekhula sefamily ilanga lamalanga liyaphila lilife ngakho ke mfana wami ngoba uzongena la endlini ulanda umqalo ulanda isambulelo ulanda itafula ulanda isihlalo uyothi mawungena eminyango ubamba ihande la bususho kakhulu uthi baba wenzele ukuthi bona ngaphakathi bakubone wena ungababoni makongena gurukudela uzofa makongena nje gurukudela uzoba fica besebenza kuyasetshenzwa la akudlala right ngifike nalendoda mhlawumbe ngiyibeke ngiqede yakwaMakhombothi ngiyabuya kunkosikazi kaJamini yona ndaba zombili lezo ifikile kodwa iyarobha lekaMakhombothi uMakhombothi kuthiwe ngomsa kubaba mangiqeda ukuhlambuluka kubaba ngithi ngibuyele emuva uMakhombothi ngikwa esohlaba kabi ayi ngithi hey wosa ngena la kulayini sengiguqa eceleni hawu Jali awubukele umfana isiphutha salomfana beka uguqile lapha manje ngithe ungaphindi ubamba ulayini boza kimi kuphela ukhuluma into ofuna ukuyikhuluma cha baba angikho kulayini nayi indoda engibambe engiyilethe kulayini ile sukuma ngaleyo ndoda uyilethe la sukuma Makhombothi sukuma noMakhombothi sefika afika uMakhombothi akhiphe leli phepha lasebhenki yalibona ligcwele uzuka bodwa lesakajana lesebhenki encane leplastic ayithathe baba le mali kuMakhombothi ayithele khona letafula uNkulunkulu ayithele khona letafula ngimbuka angazi manje ngihlalele la ngoba sengimbekile ufuna ngihambe kanti uyazi into uzosebenzisa uyena ongibambileyo abeke ukuthi ngithi baba ngicela umnake lo muntu uthi lo muntu awumnaki wena unaka abantu bakho kuphela athi wena mayekisi mina ngibanaka bonke abantu ithi le ndoda ayawunaki mina unaka abantu bakho athi cha khuluma ukukhuluma athathe uzuka ababili baba bafake ngaphela athi maqondo netafula ngithi ngenhliziyo wenzani baba bawuphela indaba ozuka mayibathatha ngababili wabathatha baze baphela kwasala ababili phansi wayesethwala izandla ekhanda uMakhombothi wathi kusuka ke emzimbeni wonke yokumeza wathi baba ayikho ingilozi ephilisa abantu namhlanje yisabatha ubobuya kusasa uphathe amafutha akusebenzi lokho kwamafutha ade wanginika khona kusebenzi uthi mina ho baba mana baba Makhombothi udlupa selini waphela hoyi Makhombothi lutho phela waphela uthi ngeke idimoni eliphethe likhulu kabi kufuneka uyongena emanzini Makhombothi ngenkathi ushona phansi idimoni odlula namanzi ishona ezantsi
angikholwa mina hey khohlwa indaba okukholwa ibeke kimi leyo nto leyo anginawo umnazareth khohlwa umnazareth uzonikwa yimi ngavuka ekuseni yathi siwa nje Mthabuleni uyafuna ukuphila mnumzana wathi yebo wathi lalela yonke lento eshoyo lo mfana uyenze njengoba injalo noma kanjani uzophila ngavuka ekuseni ngathengela umakhombothi umnazaretha ngamnika ngathatha umfundisi Mabasa uyena wayobhabhadisa ngalelo langa umfundisi Mabasa ngihambelena nawo ngiyeka khona lapho ngibona izodla isikhathi angibuyele kwekaDlamini fikela mama uzokhipha uThubhobho kuphela ukuhlambulukela ukungena kulo yamusi ungayinaki yonke iminikelo ezobe siyinikela thina singaba khona siyayazi wena ngizokhipha uThubhobho ukuhlambulukela ukungena kulo musi uma unenhlanhla ngizobe ngikhona ngiguqe esandleni sakhe sokudla kodwa ke mangingekho ngizobe ngihlezi eduze kwakhe ngenzela abantu bami engisanabo ukubelekelela hayi bese ngifika bese awusufikile mfana yebo khipha itafula nesihlalo yokubeka phandle iguqa angene lo mama ethi lo mama maye number 4 ishintshi ibe ndola ngithi wena khuluma athi yaqala ibisimiyeke sikomunye wena khuluma ngithi hawu uNkulunkulu wami kwenzekani manje thema ifika indoda wathi yenzeni indoda siphusha yawabe sekhuluma naloyo emshiya kanjalo wabuya wathi indoda wathi yenzeni thiyo nqunywa wasebambele edando wama wathi thiyo nqunywa nini ngolesithathu ngasikhathi isithi wa10 okwenza ufike kimi ngelast minute yini ngangena phakathi kaShembe nomfazi ngaphambi zandla zombili ngathi Shembe uqale kuzwa ngoShembe ngolesihlanu ufika nami ufika nawe yebo so angihlale lapha wathi Shembe hleze ngiyibona ngikwazi ukuhlala manje lapha wathi hamhlale lapha wahlala lo Shembe nginaye la akusewuye lo ebenginaye ufika umfazi sengomunye ngiyambona nami akusewuye uyashesha lo kwaphela 5 minutes wathi hey woza indaba iphela la etafuleni woza wafika wangena mama etafuleni waguqa wathi siphusha Nkosi yamakhosi utholikele lo mama wesingaka namhlanje mama yisonto ufike ngebhasi yaseGolweni ngaseScott yebo baba uzogibela ibhasi yaseScott manje ntambama uhambe sasa lesingaki Msombuluko izofika ibhasi yaseGolweni kubeke lapha ulale ngomsombuluko ungenzi lutho uhlale nje pheka ukudla uhle kuphela ngolwesibili ekseni uvuke ngolwesibili ushanele igceke lonke ushanele indlu ngaphakathi nangaphandle ushanele umzi wakho wonke ube clean lethi imsiza kuphi lo muntu nangibabe khanga ngomfazi womuntu kuthiwe kwenquma nini indoda ngolwesithathu ngasikhathi sini ngo10 ubovuka ke wena ekseni ngolwesithathu ubhaka amakhekhe bese ubeka itiye eduze kweziko ubhaka amakhekhe ofisa ukuthi mawulibambile ngapha leli khekhe ulibuka ngapha ubuka inkomishi ulihle amaqede ububuka uDlamini emehlweni bathe bonquma nini ngo10 o'clock nini ngolwesithathu ngo10 o'clock ngizofika naye mina nguNick bithi mina ho nangibabe khanga umuntu umfazi wathi wena wangenze njani wathwala imkhono emkhanda wathi ye mina ngayimoshi imali yami ngihambiswe ngaka ngisendodeni esibhukubhuku yangihleka le ndoda ngasukuma ngalishiya itafula ngagona lo mfazi ngabiza abafiki bashumayelelekelelana ngamgona lo mfazi hey mama yena uyakhuluma kodwa ke lokho akhuluma namhlanje mama kukho hawu mama manje lahlithwa imithemba nomhloko themba kuphi manje ayi nami ngethukile kodwa ngiyabona ukuthi phela kwakwesikhathi amabhunu angodoreni draft ubaba udala ngomfazi ngizena isweli ukuthi angangani wemfana ususebenza kulowo mfazi cha ngisebenza kuwe Nkosi yamakhosi ngibuya kodwa inhliziyo yami ibuhlungu kabi ngifike ngimehlisa inkosikazi esikhothe ngimbuke ngithi shembe udlale ngalengane yabantu ngibheka ngaka hambe ngegoli iphume wawuphuma uJulayi emzimoya mawuphuma nje uJulayi kuqala ubuphuma uye emzimoya
uphume emzini moya bese ngifike emzini moya phela ngikhiphe itafula ngilibeke phandle ngikhiphe ukuthi ngibeke phandle sinikelise masinikelisa babe sathwala labo bheseni baqethwe inyanga yezulu labo lezi indisha beyithwala emsinga ezinkulu ezibomvu lasipenda sababomvu ngibiza inkosikazi ngithi awungilethele ingubo ngilethele ingubo lapho le ngubo isibomvu kakhulu baba ngicela ukugqoka nayo ingubo umnaka umnazaretha lona isibomvu kakhulu athi hawu wama wabambeledana wathi hawu mfana wami ezulwini sihlobe siphelele uzogqoka mase sibuye kwesibili nami uyangibona ukuthi njani ngangibona nami imkhono yonke isibomvu zinhlobo lezi zomama kaMjuli hayi cha uma sikwesihlala phansi umfazi ngiyamazi udabini engingamazi bese ngibona indoda iqhamuka nonkosikazi ngithi noma uthinto ziyafana yilo yamfazi oyelokhu zindoda lo afika athi Nkosi yamakhosi ngizobonga umkami wafika kuwe baba wangikhipha ejele wangithwala ngemoto yakho wazongibeka ekhaya Ngithi mina hawu ngimnelalela ngicela nihlale lapha ngaphandle ningilinde ngifuna ningitshene kahle ukuthi kuhambe kanjani kwenzekeni uwe ngempela ithi indoda yimini impela ufikile ushebo wangithatha ngemoto yakhe waze wangibeka ekhaya wafika ebusuku uqala wahlanganisa abelungu nazi incwadi nje angeqile athi ushebo njani na ngiyamazi kade ngimazi ngabuya ngase bazongigqokela uthi inkosikazi ngathi ngiyahlala kwaba khona into engcinzayo ethi uthe ushembe uboshanele igceke ugezi indlu ngaphandle nangaphakathi uthi ngasukuma ngakwenza lokho kunganakile uthi ngavuka ngolishadi ngawabhaka amakhekhe kufika umoya ebusuku uthi ngithe mangiqeda kwabhaka amakhekhe kwase kufika ukuthi bekunomoya omkhulu ebusuku mhlawumbe ungenisa izibe umgwaqo udlula la esangweni ushembe ufuna ukuthi afike indoda unkosikazi esesangweni obala mathi yaphuma nazi izibi ngeniswe umoya ashanele lezi zibi uma ephuma nazo esangweni 5 to 10 iyami imoto phambi kwakhe uyayizwa ukuthi imoto emayo kodwa akayiboni siyavuleka isivalo uyambona udlabini ephuma ebambe ijazi ngeibhantshi ngentamo ucika amehlo hawu uthi mina ngebe uyambona ephusha isivalo sivaleka imoto yasezwini akusimoto yasemhlabeni shayelwe nyanga izulu imoto yasezulwini so ayibona isuka imoto hawu mkami ngiyajabula uyeke ushembe ungikhiphile nazi incwadi nje uyabona hawu mkama ngazi ngakubonga ngani funa sihambe sekushembe siyobonga bafika emzimo yakhe labo bantu uthi unkosikazi ngaceka amehlo ngamthola wayehlo udlamini emotini ngayila ngibuka ukuthi mina Nkosi yami lo muntu ngamthuka kangaka nje kanti uyasebenza inyanga yezulu le inyanga yezulu 13 ngabe inyanga yezulu ya 13 ngabe inyanga yezulu lapha ezantsi esisuka khona uma ingane yakhe ke yazala uxoshwa wena esontweni nakho konke nonke liphume afike izalile ingane yakho ungashongo nokuthi ayizali khitho nonke xoshwe nonke hayi afika sifukamela inyanga yezulu yalakha nathi ibandla kwaye siliphathe kahle bakwethu sincenge siyacela Nkosi yamakhosi yazizulu sisize shintsha nje uphila uvese ushintshe nje uphila ngoba inyama ongene kuyo baba isethembise kakhulu kabi yabona inyama ongene kuyo sethemba ukuhamba sonke sishiye le nyama nezingane zethu amen sethemba ukuhamba baba usihlangabeze ngale sishiye le nyama nezingane zethu kodwa ke mina cha ngiyasi khona ivumelwano engasakha khona ivumelwano engasakha nenyanga yezulu ngasakha sasayina phansi ngathi baba ngasakhiso umadlala ngathi baba mzukwana kufika mina ezulwini ngokuthatha siye esangweni wathi uqinisile mfana wami uqinisile ngathi ngiyokuthatha siye esangweni siyovimba wonke umuntu oqhamuke emtabeni eganwe umfazi oyedwa so bavimba bonke lawo elinyama eziqinisile mfana wami ngathi ukuba umbopha ngadlala lezingilozi eziwu6 nomuntu oyedwa beyizophuma phi wathi kusene kuzwini lapha
Siyabonga ukufakaza uhle kumnandi esiphiwa befundisi benkosi inkosi zibabusisa. Sizobona inkonzo yethu yamanje ngesihlabelo sekhulu amashumi ayisishiyagalombili nanhlanu 185. Sizocela umbangeli Shangase wasesibukweni asona lesihlabelele inkosi imbusisa. Inkosi busipho abangcwele. Usizi nantulumi ludwa
Amen.